Yeah. Okay, ai lần nữa xung pro pro truyền khuôn hái tay nó say say á mà sân chỉ bên chất bọn nó complete like xe con cười kê kết sro mày trong ta xe bọt người để mi trong non trường mày pro thang sầm mày đi kè hao sầm mày dù về quay chưa khi say bong anh này cùng tiền nhỏ pay vừa tay cười say xa đây đam trên mi sọt chạy về đây kia nhân đang nam anh này chơi cá ấy tất cả tất mình nè ai để luôn lừa đây kết chọc kết lại đi trong bạn không xa mày vừa thang không xa chăng nên mình còn xa mày vừa luôn trên máu mà há xa đi nhớ nhảy nè bao giờ chỉ mơ ngày muốn đôi mình sơ ấy nè bao giờ chỉ mơ trong muốn đôi chia dây đi hai giờ rất phật du lịch trong sông mai mây ăn ta luôn chia from thưa bắt tay say đi cái chia riêng phật tới nhom hiền dây ai nhom hiền tha tôi nhom pi muốn tôi thoát thôi đàn nào mai lùi từ riêng khi mai chia cây sả lá giúp lùi tẹt ở một bao tay song xa ai trong ba láng song xa mới tiếc con máu cười để đi bật chia nhom cái đôi chia lên bây giờ ti cài nó xung lên khi còn lon làng ôn cung bong khang về có họ cả bong bây chơi nhưชื่อนางôn sậyนี่hai là tập hòn lúa nhiên sậy mây trôi chật khang nang thưa bắt ta sậy dương cái chia mình nuôi pro trứ ở đầm lai sậy men tê pro kia dương yeah ไม่ได้ប្រប្រយើងប៉ុណ្ណឹងឈីអត់ហ្នឹងដែរហើយឥឡូវហ្នឹងដល់វិញស្រីម្ដងហើយណាបងសុំទោសណាអូនណាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺបងសុំសន្យាថាចិត្តបងស្នេហ៍តែអូនឯមិនព្រោះការដែលទៅណាបើសិនជាបងក្បត់អូនឯសុំឲ្យសូនសងខាងមេតាអូនជឿចិត្តបងឲ្យជឿចិត្តបងទៅណាពីមុនបងព្រោះក្បត់អូនធ្វើឲ្យស្ងួនឈឺផ្សាតែពេលនេះបងដឹងខំបងជួយធ្វើមនុស្សសាវ៉ាយកពេលវេលាតែអស់មកស្មោះស្ម័គ្រមិនសងសាជប់ឃើញចារឹកប្រុសស្អាតជប់ទៅញ៉ាយស្រីណាយករឿងតែអស់មកសាសងវាចាសាសងពាក្យសម្ដីអំពីរឿងស្នេហាព្រោះកាលពីមុនបងធ្វើខុសសន្យាតែលើបងដឹងខុសបងសូមស្បត់សាច់ចាស្រឡាញ់តែអូនមិនដែលមិនព្រោះប្រែទៅណាបងខិតខំរៀនសួរបងជប់កុហកម៉ាក់ប៉ាបងនឹងខិតខំរៀនសួរបងជប់កិច្ចសាលាបងនឹងខិតខំរៀនសួរដើម្បីអនាគតគ្រួសារក្តីប្រាថ្នារបស់បងគឺចង់រៀបការជាមួយនឹងអូនក្តីប្រាថ្នារបស់បងគឺចង់បានវេលាមួយក្តីប្រាថ្នារបស់បងគឺចង់បានឡានមួយក្តីប្រាថ្នារបស់បងគឺចង់បានកូនមួយបើសិនជាបានកូនស្រីដាក់ឈ្មោះឲ្យសាតែបើបានកូនប្រុសដាក់ឈ្មោះឲ្យអាវ៉ាពាក្យសម្ដីរបស់បងសុទ្ធសឹងតែពាក្យពិតពាក្យសម្ដីរបស់បងមិនមែនពាក្យប្រឌិតជីវិតបងអាចរស់នៅអាស្រ័យបើមានអូនពីមុនបងក្បត់អូនតែបងបត់លេងទេពីមុនបងក្បត់អូនគឺបងបត់លេងទេជឿបងទៅស្រីហ្នឹងហើយអូនអើយគួរតែជឿបងខ្លះទៅមនុស្សប្រុសបើមនុស្សប្រុសមិនខូចទេមនុស្សស្រីគាត់មិនស្រឡាញ់យើងទេអញ្ចឹងហើយយើងខូចខ្លះទៅមានតែអស់អីបានចាត្រូវទេស្រីត្រូវទេស្រីចាត្រូវទេស្រីជឿទេប្រុសជឿទេប្រុសណាបើសិនជាជឿសុំសំឡេងហូមួយយ៉ាអូខេខ្ញុំបាទ DJ ផាន់រងមានតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាបានឃើញហើយកុំភ្លេច like និង share ផង